Kobongan, pom bensin Ngabian. Saat ini jam piro lagi, Pak? Hah? Jam piro lagi? Gila. Jam 09.00. Iki jam 09.00 iki tanggal 24 April. Mundur. Avanza. Mundur. Aku Motornya digirke. Motornya digirke bahaya lho. Motornya digirke. kayak rasa pernah digopo. Mobilnya iki. Mobilnya gak coba iki mobilnya. Mobilnya boke digirke, mobilnya boke. Mobilnya boke gak coba iki. Digirke, Mas, digirke. Mobilnya digirke iki. Digirke, Mas, mobilnya digirke iki bahaya iki. Mobilnya digirke. Wah, di netangke ngono lho, bahaya iki. Mobilnya digirke netang. Pak, kayak rasa digopo blanwire kae? Blanwire rasa digopo kae? Iso. Aku ora digo. Burung pada